Poštovani gledalci, dobroveče, na kanalu ste Novi TV, srijeda je i ovo je termin rezervisan za emisiju Žiži. Ovoga puta ćemo se baviti aktualnom tematikom onoga što je zaista ovih dana kada je Crna Gora u pitanju u žiži javnosti. Ne samo Crne Gore, već, rekao bih tako, i donekle okruženja. Naravno, u centru pažnje su svakako dešavanja u Parizu i dešavanja koja su ovih dana pobudila cijeli svijet. Ali mi ipak ostajemo u onoj našoj domaćoj atmosferi. Od početka protesta koji je organizovao Demokratski front prošlo je više od 60 dana. Počelo je sve 27. septembra. Večeras, prije otprilike 30 minuta, završen je protestni skup u Bijelom polju. Najavljeno je veliko okupljanje za 28. novembar koji će se desiti u Nikšiću. Da li je ko vjerovao da će ovoliko sve dugo to trajati? Da li će trajati preko 2 mjeseca i da će ući u 3. mjesec? U svakom slučaju ne znamo niti želimo da to postavimo pitanje, ali to ćemo pitanje postaviti našem i vašem večerašnjem gostu, profesoru doktoru Branku Raduloviću, potpredsjedniku Skupštine Crne Gore, jednom od čelnih ljudi Demokratskog fronta. Da li ste vjerovali, gospodine Raduloviću, da ovo se može da traje ovoliko koliko traje? Ja sam iz jedne porodice koja je uvijek ima višak nekih energije. Rekao sam malo prije da moj otac je prvi u našoj lozi koji je prirodno smrću umro. A drugo je, imam ćerku koju sam dobio kad sam imao 21 godinu. Ona je bila aktivni učesnik zajedno sa svojim profesorima dešavanja u Beogradu. Pratio sam, gledao sam u svijetu i onda sam vidio, ubijeđen sam bio da Crna Gora nije van svijeta. Tako da je to naš jedini put bio. Međutim, ja sam bio jedan od glavnih zagovornika svega toga van institucionalnog djelovanja. Kad iscrpimo institucionalne mogućnosti da bi izvršili pritisak, nego ponovo na institucije koje bi bile u drugom nekom odnosu snaga i da bi se tu donijela ta važna odluka. I to je izazvalo stres u Demokratskom frontu. 2 čovjeka su otišli za to što oni ne vole taj način ili nešto je drugo u pitanju, ja to ne znam. Niti želim da znam. Znam da... Jeste na čelne ljude? Na dvojicu od 7 su otišli zato što su bili protiv toga. Ja sam taj koji sam inicirao i onaj protestni skup kada su bili pokradeni predsjednički izbori i obećao narodu da ćemo se vidjeti za nedelju dana. Nismo se vidjeli. Tada su i ove neke grupe koje su dosta aktivne grupe i alternative i su mi čak i napravili smrtovnicu da si ih lagao tačno. Lagao sam ih i ja sam htio da pokažem da ja nisam lagao, nego da je to bio sklop okolnosti u Demokratskom frontu i prvi sam taj koji sam to zagovarao. U jednoj emisiji, možda prije godinu dana, u Živoj istini sam to i rekao i pred ove proteste sam to rekao. Ali nisam znao da ću lako da prođem tu, moram reći, Golgotu. Prvo, znači, nismo imali cent, bez ono što dobijamo. Imali smo ono što imamo kući, porodično. Drugo, nikakvu pomoć. Znači, nikakvu počašću i obrazu se kuni. Nismo je tražili, niti smo je dobili. Treću stvar... Ono što je pričao se za Koštunicu? Pa ne mogu, ja nikad se nisam... Premijer je rekao da je Koštunica stavio iza vas. Ma to je, mislim, taj čovjek je toliko lagao da mu sad nabrajam samo ono što je lagao oko Kapa i oko elektroprivrede, krivične prijave, da taj čovjek će... Ja ne znam kako će završiti taj čovjek kada dođe vrijeme istine. Mislim, taj čovjek će ostati i formalno bez obraza, ali će ostati, to je i najgore. Ja vjerujem u vrijednosti u Crne Gore taj čast i obraz. Posebno kad čovjek stara, onda sve više vjeruje da ne obruka familiju. A taj čovjek, mislim, je moje najveće životno razočarenje. Znači, nešto, ne mogu da vjerujem da može da ide neko kao on što ide u nečemu propast. Koji je to, zašto on toliko mrzi Crnu Goru ili zašto njemu su drugi kriterijumi, ja pojma nemam. Ali očito da je u toj spirali. I nisam znao da će moje tijelo, fizički, da izdrži nešto što je šator. To je... 21 dan. Ja sam čovjek koji volim prostor, volim da širinu.
I ne volim fobiju. Bili ste i planinar. Jeste, bio sam i sportista, bio sam sve. I svaku noć i sad sa mirtalnim koljenom opalim po jedno 7-80 km. I volim da se međuljim. I nisam mogao da vjerujem da mogu da izdržim 20 dana u onom malom šatoru. Ali sam ga izdržao sa pjesmom. Znači, vratio sam se, pošto sam iz Stare Varoši, i tamo majka mi je živa, imam tatinu sobu, ja sam na tatin krevet spavao, preko dana sam se odmarao, noću dođem i vratim se i to sam s pjesmom, zato što dolazim mi unuka, familija, s pjesmom. Svaku noć smo imali one tribine, onda nisam vjerovao da mogu da izdržim suzavac, da mogu da izdržim tako, da prezirem te stvari. Sad sam se navukao, što bi rekli, na suzavac. Sad vam fali? Mislim, znam s kakvim ostrom imamo posla. Sa tim kriminogenom i tom terorističkom organizacijom. Ajmo samo za trenutak se vratiti na onaj dio. Ostali ste mi upečatljivi kada su došli da dižu šatore. Ono, rano ujutro, 5, pola 6. I kad ste vi izašli ispred njih i rekli gde ćete ljudi, ja sam potpredsjednik Skupštine. Ja sam jako dosta emotivan čovjek i u životu sam bio fajter i uvijek sam fajter. I sebe, ajde da kažem, kad prebiram kroz mozak. I onda ja sam iz Stare Varoši gdje je bilo, ja ne znam koliko svjetskih šampiona, evropskih šampiona u boksu i svemu tomu. Ja sam se dosta vješto tome, a istovremeno se i bavio i knjigom i bio i dogurao do ovoga što jest. I jedan put u životu nisam, kao ono što je moja familija mi nosi, kao što mi otac i djedi, sin moj, sve ostalo, nisam... Otac sam inače sa Čeva. Jest, mi smo svi sa Čeva Radulović. Mi smo iz Komana, ali smo svi Čevljani, jer zato što je Radule došao i nastanio tu i onda smo bili graničari. Graničari su najhrabriji ljudi. Nisu oni koji su Katunsku nahiju sred Katunske nahije hrabriji od nas koji smo bili stalno u ratu sa Turcima. Mislim, ako si pošteni graničar, znači oni su tu se stalno treba dokazivati. I onda jedan put nisam baš bio, sjećam se toga, bio su 4. gimnaziji, bili su tu neki profesori i nisam onaj. I od toga se strašno plašim. Znači, uvijek neću da ispanem kukavice. Prezirem sebe ako sam kukavice. To jutro bilo je nas, ne znam koliko, pod onim šatorom. Oni su kao posljednje kukavice došli, napali nas. Ja sam iskočio i kriknuo sam, diš se, narode, napali su nas fukari. I borio sam se kao lav, borili su se mnogi kao lav, ali su ti sajovci ostalo su nas pobjedili, ali nisu nas pobjedili. Samo toga dana, već navečer bio, ili sutra je bio onaj veliki skup 24. ili tako bio? Jeste, kada su opet blokirali, tada su opet sa svojim drugarima. Kada je neverovatna cifra, ljudi se pojavili da kažu, spekulisalo se ciframa, neki kažu, ajmo reći, da uzmem i te podatke zvanične MUP-ove, 4-5 hiljada, do 20 hiljada ljudi je izašlo na trg. Prije toga bio jedan drugi protest gdje su nas blokirali na početak ulice Slobodne. Tada smo mi zajedno otišli i onda smo goloruki jurnuli na specijalce i za nas su bili naše familije. Imam jednog dosta temperamentnog sina Petra koji, nažalost, zajedno i sa ćerkom i suprugom, iako smo dosta školovana familija, trpi torture i šikaniranje i nosi jevrejsku traku, tako da je nepoželja. Niti je ravnopravno u institucijama. Samo sekund, vaša supruga arhitekta? Jeste moja supruga. Čerka je ljekar? Čerka mi je doktorant neurologije, najbolji, sad je u Strasburgu bila najbolji neurolog Evrope, načelnica urgentne neurologije, svi mi kažu da je super ljekar. Nažalost, živi kao, mora da živi u stanu kojeg sam ja donio, zato što i takav stručnjak, kao što ih ima mnogi u kliničkom centru, ima 600 € platu. Petar je završio srednju školu u Čikagu, bio je veliki talenat, a onda je završio
na Bostonskom univerzitetu je završio bankarstvo. Poslije 4 godine, jedan dan manje, u 4 godine izbačen s posla kao nepoželjen, sad magistrira. Ima suprugu i ćerku, niko ne radi, ali preživljava svi. Vi ste rekli da ste vi iz imućne porodice, ali tako? Jeste, I ja sam vas pitao šta će vam onda sve ovo? Moj otac je bio veliki radnik, zborilo se kao moj otac. Čitam sad i Michelangelo, njegovu biografiju. I on isto tako radi, on je spavao po jedno 2-3 sata. Ja je tako, toliko i ja spavam. Ja se dignem u 3 sata, 4 sata i počnem da radi. I tako moj otac radio za dvojicu, za trojicu. I školovao se, moj brat je jedan od vodećih stručnjaka u svijetu, Holzbena, koji proizvodi 60%, sestra profesorica, tako da smo mi uvijek živjeli, nama je dovoljno malo i zadovoljujemo se s malo, puno radimo, tako da ništa ne rasprodajemo, tako da smo dosta imućni. I sad ja onda sam se pitao šta će vam sve ovo? Pa zbog toga trag. Ako ne ostavim trag, ja sebe kao profesor koji je metalurgije prezirem, zato što sam u svijetu pokazao da mogu da uradim velike stvari, a u Crnoj Gori onakav kombinat aluminijuma, to i željezara, i onakva prerada i Radoje Dakić ugašen i Obo Cetinje, cijela metaloprerada koje, jer nema ništa, nema države koliko nema ekonomske održivosti, nema države ukoliko nema realne ekonomije. Ne može sa turizmom, turizam može i usluga da bude dopun. Ali onamo u toj državi gdje nema realne ekonomije, gdje to nije 50% i gdje koje ne počiva na nečemu što je održivo, što ima jaku dohodovnu vrijednost, sa velikim znanjem, sa nečim što je konkurentno, ne može da opstane. A ovo je ugašeno. U Crnoj Gori ja sam profesor toga, jako sam pokušao sve to, tako da moj neki trag što se tiče je bio uzaludan kad se vrati u Crnu Goru. Naprimjer, profesori u Sloveniji su također je bio slučaj da u Sloveniji 90. godina dođu loši političare, ali su oni natjerali političare da sačuvaju realnu ekonomiju. Slovenci su sačuvali realnu ekonomiju. I ovo je možda moj posljednji trzaj, da ja nešto napravim, ako ne budu slobodna moja unuka i ako Bog da moji potomci, zajedno sa Crnom Gorom, što? Ja ću biti zaboravljen ili će biti onaj koji ništa nije uradio. Sve u tragu, ništa van toga. U Skoplju ste bili direktor MZT i dobili ste ta čuvenu Avnovu nagradu. Čudnovati je bio moje putešestvije životno. Završio sam gimnaziju, bio sam ako dosta živ, tako da rečem. Tako da sam prvi, drugi, treći A onda bio sam najbolji đak osnovne škole, isto u Drpe. To je jedan dio interesantan u Titogradu tadašnjem. I onda su u 4. gimnaziji bio opet najbolji. I onda moj tata je volio strašno, zato što je vazda je u Crnoj Gori bila konkurencija. Jedna konkurentska, jedna loza, uži ogranak, tako, je imalo dosta ljekara. A u mojoj kući nije bilo ljekara. I tata je onda rekao, da ti moraš da studiraš medicinu i onda je jedan njegov vojno lice bi bio u Skopju, pa onda se otišao tamo, pa sam pisao se na medicinu, pa sam vidio jedan leš, pa sam se ispisao, pa sam slučajno upisao metalurgiju i tako je krenulo to. I oženio se rano, pa čekao suprugu da završi, bio Titov gardista na Brione, u vojsku služio i slučajno sam se zaposlio u Metalski zavod Tito i dogurao do generalnog direktora i ta firma postala, ja jedini Crnogorac među Makedonce, zavolio Makedoniju mnogo, postala najbolja firma, dobila Avnojsku nagradu, pošto je svaka republika dobila Avnojsku nagradu, a ona postala najbolja firma od Privredne komore Jugoslavije, najbolja, ja generalni direktor. Moj tata me opet ucijeni da se moram vratiti, ja se vratim, ali nikad se neću žaliti što se vratio. Imao sam zeleni karton, imao sam, znači, to sam kasnije priznao svojoj supruzi, od Kanade da idem u Soral Metal
i mehanajt i dobio, supruga je bila arhitekta i ja sam to pocijepao i vratio se nazad. Ovo sam vas uveo samo jednu priču koju hoću da vas pitam. Da li kad ste se vratili u Crnu Goru, da li su vam ovi sa vlasti rekli evo ga došao stručnjak, čovjek koji nam fali, imamo metalurgiju, imamo aluminijumski, imamo željezaru, je li Bog dao, ajmo. Vjerujete li da ja sam se vratio 87. godine, vjerujete li da je u dobu komunizma, ja sam to vidio i je veća mogućnost i samoupravljanje u onom periodu postojalo za napredovanje, konkurenciju, nauku, nego u ovoj zatočenoj Crnoj Gori. Ja sam zaposlio na Institut za tehnička istraživanja. Napravili smo čudo u Radoju Dakić, tada je pobjeda i Titogradska tribina su bili 2 lista. Na naslovnim stranama pisali domaći vrijedan zlata, karajka koja je nedostajala. Bio sam vrlo popularan u tom naučnom i razvojnom miljeu crnogorskom. Napravili smo čudo u željezari sa kokilama. Napravili smo preko 100 projekata u kombinatu aluminijuma. Razvili foliju 8000 od 8 mikrona. Ja često kažem da je u preradi najteže napraviti takvu foliju i najteže nije avion napraviti od aluminijuma, nego onaj čep od Johnny Walker. Zato što je on dugačak i zato što trebate sa presovanjem da takozvano tečenje i dislokacije napravite da ne pukne i da bude lak i mi smo to uspjeli. Napravio sam i onu fabriku čuvenu Felgi. Osvojili smo Tour de France, Giro Italija, izvozili ogromne količine i tada je i konkurentna bila i kombinat aluminijuma i Radoje Dakić je trebao da ide svojim putem i Željezara Nikšić i Institut za crnu metalurgiju, Institut za vojnu metalurgiju, Institut za tehnička istraživanja i on je trebao da se razvija. Ali došlo je doba ludo. Ja sam bio vrlo aktivan u Liberalnom savezu. Odmah sam bio nepoželjan, iako sam bio i šef katedre i bio sam potpredsjednik senata u univerzitetu. Tada je bila skupština, kasnije prešlo u senat i postao sam tek crni na crnoj listi. Nekad sam bio ustaša, sad sam četnik, pa sam, ne znam, pojma, nemam što. A ja se vas da borio za multietničku Crnu Goru i za slobodu. Zato sam vas pitao, zato što onda smo dali taj aluminijski nekom deripanski, nekom ovom, nekom onom i nismo htjeli da se oslanjamo na vlastite snage, vlastite ljude, da njima damo šansu da od toga naprave, nego smo eto bolje prodati pa da to neko drugi uništi. Gledajte nešto, znači... Se slažete s tim? Ja ne znam koliko sve dokumentacije imamo oko kombinata. I ne znam što sve, ja sam i profesor specijalnih metalnih metala, termičke obrade, faznih transformacija, tako da je moje to uža struka. Napisao sam i 4 knjige zajedno sa kolegama o metalnim materijalima. 2 debele knjige su o aluminijumu i aluminijskim legurama. Napravio sam ne znam što sve iz te oblasti. Aluminijum je metal budućnosti. Ali tu isto postoje dosta problema oko toga, zato što najvažnije su da imate energetiku, da imate učvoreno znanje, pamet, rudu, preradu, energiju i da nemate posrednika. Ono što se dešava u aluminijskoj industriji je to što je dosta posrednika poput ovih trgovaca. Tako da se tu stvaraju neke stvari. Ali gledajte... A današnji aluminijumski, ima li budućnost ili... Da vam kažem nešto. Dosta neki ljudi misle da sam ja ekonomista. Ja nisam ekonomista, ali sam uvijek učio i dok sam bio inženjer, pa direktor, pa generalni i predsjednik poslovnog odbora, ja uvijek sam izučavao ekonomiju. Jer čak i više ima Nobelovaca inženjera nego ekonomista. I gledajte sad, ako hoćete da nešto unaprijedite, da napravite, to je isto kao kad vodite domaćinstvo. Vi
onda vidite što je budućnost, vidite koji su vam resursi i onda ukoliko ćete nešto da prodate, moj otac je stalno zborio, pošto smo imućni, ovo imanje ćemo ga prodati za čemu? Za zdravlje i za knjigu. Znači, uvijek ako imate neki resurs, neku mogućnost, vi hoćete da ga unapredite, da napravite konkurentnu, onda ćete, dostane vama više ono što vam nedostaje kupiti. Znači, ako vam nedostaje marketing, ako vam nedostaje menadžment, ako vam nedostaje nova za investicije, ako vam nedostaje neka sirovina ili nešto, onda ćete to da kompenzujete. Ali sve u funkciji održivosti i dugoročnog razvoja. Mi smo imali ne neoliberalni koncept, nego lopovski neoliberalni koncept. Znači, ugradi se, ubači ovdje i uništi sve. I mi, a još posebno ako je to prljavi novac. Ja ne znam koliko kriminalnih romana se može napraviti iz istorije kombinata aluminijuma od 90. godine do danas. Svi koji su bili. Ja imam nekoliko tužbi. To sam na kraju, da bi test bio ovoga novog vrhovnog državnog tužioca i specijalnog državnog tužioca i tužbu koja ide Đukanović, Vujanović i svi ostali, i direktori i svi ostali koji su bili, to čeka sa ogromnom dokumentacijom. Ali od toga nema ništa, zato što ja ne vjerujem ovom vrhovnom državnom tužiocu, kao što ne vjerujem ni ovom specijalnom državnom tužiocu, zato što on treba prvo da napravi sanitarizaciju. Znači, glavnog lopova u Crnoj Gori koji se zove Milo Đukanović i ostali treba pozvati na odgovornost. Tako da, što se tiče kombinata aluminijuma, mi smo onaj program 595 mjera napravili da on ima svoj kapacitet, svoj potencijal 1 milijardu godišnje ukupnog prihoda sa 5 milijardi sa razvojem malih i srednjih preduzeća i sa energetikom koja bi uistinu se mogla razviti. Znači, imali smo rudu, imali smo znanje, imali smo kadar, imali smo opremu koja je mogla da bude konkurentna u određenom obliku. Imali smo velike energetske kapacitete. Sada više ne znam koliko imamo crvenih boksita. Opet je ovaj izvršitelj kupio to. On će to kopati ono što je sa visokim procentom AL2O3 i sa niskim silikatnim sadržajem, prodavati to po 30 € Mađarima ili nekom drugom ili u okruženju, davati to, imati trošak od 10 € po toni, ostaće njemu 20 € i istribit će sve crvene boksite. Tada taj bilans ukupni će biti manji, onda će potencijal aluminijuma padati. Međutim, kad bi se on preradio u gotov proizvod, koliko bi onda bilo zarade? Gledajte kako ide to. Ja se jedan put, da bi opametio, nisam znao što ću više da uradim. Za sve sam bio upravo. Napisao knjige, govorio studije. I onda sam moje drugare doveo iz cijelog regiona. Iz Slovenije sam doveo, iz Mostara sam doveo, Širokog Brijeda sam doveo, iz Srbije se ih doveo, znači iz Šibenika se ih doveo i napravio jedan veliki okrugli sto u Podgorici. I onda su oni svi, doveo sve predsjednike političkih partija, doveo sve. I onda, ajde ljudi, vi pričajte, vaše iskustvo. I oni su pričali, ali što, džabe. On je opet nastavio da pljačka. Gledajte, faktor ide. Ingot niko na svijetu ne proizvodi. Znate li što je ingot? Ingot je nešto što nije uspjelo, pa ga onda prospete, pa ga napravite, pa ga ovdje pretopite, pa onda izvršite rafinaciju i onda idete dalje u preradama, da li ćete to presovanjem ili valjanjem ili nekim drugim oblikom u predproizvod i onda sad ide. A svuđe je faktor 2. Znači, koliko vam je cijena oko 2000, na primjer, ili 200-300 $, kako idete s preradom, on ovako ide. Tako da je onaj čep, kome sam ja rekao, to je 10.000 košta tona eura. E sad zamislite u odnosu na 1.500 ili 1.400 koliko to ide.
a energija, znači, a cijena ide ovako, potrošak energije ide ovako, a znate li razlika ovoga ugla što je sve veće i veće? Je u pameti. Znači, samo pamet ubačajte, samo ubačajte pamet. Bio ja da ispričam na Islandu. Island je vrlo jedna specifična država. I prije svega bio sam pri kraju prošle godine, htio sam da obiđem jedno od 7-8 država intenzivno, međunarodnu saradnju, neke koje su izvršile dobru tranziciju, neke koje su osnovale Evropsku uniju, neke koje su sa sjevera, neke koje su s juga, neke koje su u srednjem dijelu, neke koje će da stvore Nordijski savjet, neke koje će ovaj. I Island je vrlo specifičan. I ja pođem na Island. Island je više možda je bliže Americi i Kanade nego vam. Znači, niđe ni zemlja gdje nema brda, gdje nema nikakvih mogućnosti, gdje ima 300 i kusur hiljada stanovnika. Oni proizvode, ako smo mi proizvodili 120 milion tona aluminijuma, uvoze glinicu, nemaju previše hidropotencijala, imaju one glečare, pa se tope, pa onda to koriste. Oni imaju, znači, prije ribe, sad se u turizmu razviju, prije turizma, aluminijum je na prvom mjestu. Možete li to da vjerujete? Znači, ja sad pitam što, ali sve u poluproizvodu. I proizvod. Ja ih pitam što sve ne napravite finalni proizvod. Nemamo ljudi, imamo samo 350, ne znam koliko imaju, hiljada stanovnika. E sad zamislite kakva je budućnost aluminijske industrije. Kina, ekspanzija aluminijuma. Niko ništa ne može zamijeniti aluminijum i čelik. Nikakvi kompoziti, nikakvi drugi materijali. Jer uvijek morate da idete sa dva faktora. Vi možete da proizvedete bolji, ima bolji metal od aluminijuma za pojedine stvari. Ima i bolja, ali morate da idete sa dvije stvari. Jedna stvar, da u određenim okolnosti, da li su to statičko, dinamičko opterećenje, da li su to kola, da li su to, ne znam, soliteri, da li vamo ili onamo, da li su to visoke temperature, niske temperature, podmorice, avioni, vamo. Imate nešto što može izdržati određene uslove, ali to mora biti konkurentno. Te dvije stvari, aluminijum pokriva, čelik pokriva i gvožđe pokriva. Tako da je budućnost Crne Gore jedna od glavnih stvari aluminijum, drvo, energija i normalno oko infrastrukture ovo je katastrofa. Znači, daćete mi malo vremena samo da vi za putevi i infrastrukturu i ovaj đavolji autoput. Doćemo do toga. A sad, ovdje bili ste u Finjskoj, kaže tamo ljudi fino radi se, živi se, fali ljudi i tako dalje. I tamo je standard mnogo visok. Island. Da, u Islandu. I mnogo standard visok, je li tako? To je zemlja najveće demokratije, ja mislim, pošli Švajcarske sa najvećim standard. Odlično. I onda se vratite u Crnu Goru, svoju, pošto ste Čevljanin, je tako, iz srca Crne Gore. I onda pogledate, ima i ljude, ima i rudu, ima i energiju, ali... Prvo imam... Ali standard, 230 eura. Imam stomačne probleme, jer me stomak zaboli kad idem avion, kad sliče na Podgorički aerodrom i kad vidim kombinatu. Pa me onda stomak boli od prljavštine, od nehigijene, od primitivizma. A onda me posebno stomak i duša zaboli kad pričam s čovjekom, s ljudima i kad se to odbija kao od zida. I ja kažem, najbolju stvar na svijetu bi napravili da besplatno ljude šiljemo po Evropi, ne putuju da se vide kako žive, kako ljudi normalno rade, kako se odnose, primitivizma da ne postoji. I druga stvar, ja bi da je postoji javni servis. Napravi jedan kanal koji će biti samo dokumentarni kanal. Da ljude, da jednostavno nešto što je postalo poslije 10. ili 100. ponavljene laži, počeli su da vjeruju. Generacije su prošle i one su usadili nešto da tako treba živjeti. I da tako živi svijet. Ne živi tako svijet.
živi sasvim drugačije, drugi su odnosi i za to kažemo toj žabokrečini treba. Bolujem sigurno neđelju dana kad se vratim iz svijeta. Sigurno toliko boli. Zatvorim se, dođem u budu, u svoj stan i onda sa terase ne kontaktiram. Što čovjek da uradi? Čujem da se dobar kulinar. Da ispričam jednu stvar. Jes, majka mi je bila učiteljica i bio sam najstariji i vazda mi je zborila, a nije bilo dana kad se nisam pobio. To je moral u Staru Varoš. Kad se oženio, rekla mi je mojoj supruzi, on je dobar čovjek, ali svaki dan se bije, da znaš. I bio sam atipičan. Em sam se tukajem dobro učio, em sam volio mnogo higijenu i stalno sam meo ulicu ispred Avlije i dvorište. Tata mi je stalno, tad mi je zborio obrukome, ali i njega sam naučio poslije da i on mete Avliju. I majka mi je stalno zborila, ajde peči ovo, ajde kuvaj ovo, ajde ovo, ajde ovo, ajde ovo. I onda sam malo po malo dobro naučio da kuvam. I htio sam da otvorim restoran. 86. godine, pošto sam bio posvit, nije bilo kafane, nije sam alkoholičar, ali volim... Ali bekrija. Jes, i volim petak večer. Volim petko večer i subotovo večer. Znači, da i to sam se naučio u Makedoniji, sam naučio i svuđa sam, gdje sam živio, to naučio. Nije bilo kafane i dobrog restorana, gdje ja nisam znao u staroj državi. I onda sam, u Makedoniju su veliki kuvari. Tamo imaju fenomenalnu kuhinju. Kod nas je kuhinja dosta ograničena. Sad vidim da se to širi. Makedonci imaju i meso, i povrće, i mliječne proizvode, i ribu. I tako da imaju dosta finu kuhinju. I naučio sam to. I samo da ne otide mi priča mnogo daleko. I ja profesor. I ja fino svake subote na pjacu. I... Čuvena Skopska pjaca. Ne, u Podgorici, ja sad tipičan bio. I bila je mala na pjaca, mnogo fina preko Morače. I ja idem da kupim i onda me zafrkavaju, slikaju me, obruka si nas ovo ono. I onda doći moji kolege na večeru i onda pitaju ko je ovo spremio? Je li ovo Natka spremila? Ne, ovo ja. Nemo kome da si reka da nas ne obrukaš. I ja hoću da otvorim restoran. Moja ta su li jesi li lud, kakvi restoran, pa jesi sad doktorira, a ja doktorirao u Beogradu. I ja velim mome ocu, aj zvaćemo ga da pomirim tebe i mene, aj zvaćemo ga kod doktora. Da otvorim restoran, eto, znači da sam doktor, ali da otvorim restoran. I nisam otvorio restoran, ali volim da kuvam. Sad ste rešili da kuvate po Crnoj Gori i da metate po Crnoj Gori. Jesi, nećemo se zaustaviti. Šansi nema. Znači, možda smo brzo digli ljestvicu, jer smo očekivali jednu ljudsku reakciju od ostalog, od nekih dijelova opozicije, od nekih dijelova civilnog sektora i htjeli smo to da napravimo nešto što je logično. Očekivali smo ljudski odnos i Amerike i, iskreno sad govoreći, i Evropske unije. Očekivali smo da neće biti ovaj režim tako brutalan. Međutim, ja znam da smo mi na svetom putu. Sigurno da ćemo se boriti do kraja. Koliko će to i kako će to iskočiti, ne znam. Uglavnom, sadašnju prednost od 30% i fingirane izbore ili nećemo dozvoliti ili nećemo učestvovati na njim. Veliki je prediskušenje su svi. I Evropska unija u koju ja ne vjerujem više i Sjedinjene Američke Države u koju ja ne vjerujem više, ni u njihovu demokratiju što se tiče van Amerike, što se tiče van domicilnih država. Jer drugi oblik demokratije u svim ovim zemljama unutra, tamo je visok stepen demokratije i ja sam pričao o našoj istini i u Bundestagu i svim državima, onda su mi rekli pa zašto izlazite na te takve lopovske izbore? Niko nije rekao zašto protestujete i zašto ćete da protestujete, nego zašto izlazite. A neki su govorili kao neki poslanici, baš na Islandu jedna gospođa Zelenik, ja mislim da je bila,
Poslanica veli, to ne može moja pamet da shvati. Ja njoj kažem, evo je ovo izvještaj Evropske komisije, jer je mislila da laže. Znači, mi nećemo odustati od toga. Jest da je složena, rebus je veliki i što se tiče dešavanja posljednjih u svijetu i na globalnom planu, danas postoji jedan multipolarni sistem vlasti, interesa i svega toga. Ni Kina za neke više nije nepoznanica u negativnom. Ja kad sam napisao bio sam u Kini prije 4-5 godina, napisao sam jednu kolumnu Kina, Crna Gora i ja. Da objasnim što znači da nije sve u neoliberalnom i liberalnom tržištu, nego i nešto može ta faktički jedan dobra mjera između nečega što znači regulaciji i deregulaciji. Znači, regulacija sa nivoa vlasti države koja ti daje neku osnovu ili koja je vlasnik u nečemu što znači osnovna infrastruktura i nečemu što znači tržišna ekonomija. Tako da u takvom jednom sistemu gdje sad ni Rusija više nije za neke nepoznanica, što Amerikanci su izazvali prije toga, ja sam čitao dosta knjiga u posljednje vrijeme koje su bili Nobelovci u Afganistanu i sve, i dokumentarnih filmova, da sigurno ova vlast može biti interesantna u tim globalnim kretanjima, ali mi sigurno nećemo odustati od nečega što je osnova svake demokratije koja je ostvarena u državama i prije 100-200 godina u pojedinim državama, a to je slobodno izjašnjavanje. Znači, slobodno. Mi tražimo slobodno čovjeka, kao jedinku, da on kaže ja hoću da glasam za ovoga, ja hoću NATO, ja neću NATO, ja hoću ovu vlast, ja hoću slobodu. Mi tražimo slobodu. U Crnoj Gori ne postoji sloboda izražavanja. Tako da mi s toga puta nećemo odustati. Jest da se to uslužnjava, jest da curi vrijeme kada će se održati izbori, jest da implementacija i prelazne vlade svega onoga što treba da zahtjeva određeni period, ali ćemo da radimo vrlo intenzivno. Razočarani ste u Evropsku uniju, u Ameriku, u opoziciju crnogorsku? Posebno. Jer moja životna filozofija je sve u nama, a nije van nas. Sve što je pozitivno, negativno u mojoj familiji sam ja odgovoran, ne moj komšija. Sigurno da bi mi dobro došla naša komšijska pomoć u pozitivnom smislu. Opozicija zato što... Zašto? Zato što smo sve pokušali kroz institucije i usvojili smo da bi dobili onaj poziv od Evropske komisije sa određenim izbornim zakonom, izmjenama, da to odmah implementiramo. To je bilo prije godinu i kusur i po dana, kada sam zahtijevao i na kolegijum i svugdje da implementiramo sve ono. Međutim, postoji neka opozicija koja je fingirana opozicija. Postoji neko ko je izdao i Podgoricu i Nikšić i u parlamentu koji glasa određene stvari. Postoji opozicija i opozicionar koji nema petlju. Ako ne možeš u instituciji, ako je Skupština zatočena institucija, ako se tu ne stvara opšti društveni konsenzus, ako tu nema, ajde da ga nazovemo, one guvna, one poljane, obiliće poljanje gdje se je stvarao opšti društveni konsenzus, ako poslanici nisu predstavnici naroda, ako oni ne izjašnjavaju volju naroda, daj da napravimo zajednički neki određeni pritisak i prema međunarodnoj zajednici, posebno prema režimu i vlasti. Ako Krivokapić kaže ovako ili onako, onda jednostavno, što drugo da kažem, bez duboko razočarenje. Gledajte sad, samo oko izbora, samo izbornog zakona, ne druge stvari, nego izbornog zakona. Imate birački spisak koji fingira, koji je laž, koji imate fatamorgana građana. U Hrvatskoj su napravili prije, ja mislim, 10 godina, prečešljali birački spisak svi, napravili su ekipe sa 3 čovjeka i oni su
taj Marko Marković, da li živi na toj adresi i da li 2 puta godišnje dolazi u Hrvatsku ili ne. Ukoliko ne, škrit. Znači, birački spisak mora tačno da bude verodostojan, mora da bude centralizovan na jednom mjestu. Biračko i prebivalište mora da bude regulisano. Ako neko ne živi u Crnu Goru, nego živi u inostranstvu, on je dijeli vašu i moju sudbinu ovdje. Ne može on dobrodošao ovdje, ali neka ovdje počne da živi. Da, ali njima se dozvoljava da dođu, drugima ne. A drugi koji su došli ovdje prije 20 ili 30 godina ili kao moj sin nije imao, možete li vjerovati, do prije nekog vremena biračko pravo. Iako je moj sin, iako se ja ovdje rođen, zato što je rođen u Makedoniji, iako on ovdje živi 20 i... Od 86. Jeste. Koliko je to već? Skoro... 19 godina. 19 godina. On je sad tek to dobio. Ne, pardon, viš? 20 kus. Koliko ih ima u Herceg-Novom? Što nemaju biračko pravo? Znači, sve to treba regulisati. On mora da ide... Koliko ima oni koji su već odavno umrli? To su sad druga grupa. Znači, to su Fata Morgana, druga. Ili koji s avionima dođu ovdje da glasuju. Tu je neđe krađa oko 10%. Slušajte drugu stvar. Krađa oko pritiska koji je. I na biračkom mjestu i na sve ostalo. Krađa oko DONT. DONT je... Zašto smo mi DONT? Zato što je DONT onaj ko ne pređe prag. Sve one glasove nosi onaj koji je to nekoliko puta, nosi onaj koji je najveći. Tako da i on može da ima prošli parlamentarni... Koliko mislite da po svim tim stvarima... 30%. Sa ovakvim sramnim javnim servisom, sa pritiscima koji su u javnoj upravi, sa pritiscima oko zapošljavanja, sa, na primjer, Zavod za zapošljavanje i socijalnu pomoć radi na dan izbora, sa DB-om, Agencijom za nacionalnu i policijom na ovaj način, to je sigurno 30%. E sad, ukoliko još ne primijenite sve ovo, koliko ne primijenite elektronsku identifikaciju, zato što elektronska i AFIS sistem nije samo dobar za izbore, nego je dobar i za borbu protiv organizovanog kriminala. Zato što odmah ćete kriminalca da identifikujete. Onda, ukoliko ste vi kvazi opoziciji ili hoćete da učestvujete tobož na sadašnji dogovor, bez posrednika ili bez prelazne vlade, onda vi ćete smanjiti lopovluk sa 30% na 20% ili na 15%. Ali opet će Milo Đukanović biti u prednosti od 15%. Neću da izlazim na takve izbore gdje nisam u ravnopravnom trci. Pa kome o panci, kome o bojci. Znači, vrlo je složena situacija kod svega. Moramo intenzivno da vršimo pritisak. Nemamo svu pomoć. A zašto kolege iz opozicije koje zovete od 27. septembra da vam se priključe, da dođu, da budu zajedno sa vama, ne dolaze? Evo tu ću da govorim o toj opoziciji. Lični slabosti i lični interes. Ništa drugo. Nema ništa objektivno. Oni sramni kadrovi pojedinih televizija, pojedinih medija, da je to četnički skup, da je to bio dirigovan sa ovom, da je to neka ikonografija, to je laž. Onaj posljednji skup je pokazao faktički pravo smisle građansko, multietnički. Znate li ko je dobio najveći aplauz? Ja redovno dobijam dosta aplauz, ali najveći aplauz na svih tih 20 i kusur protesta koji smo bili je dobio Kalač, Bošnjak iz Roža. Od tih ljudi koji su kupili. A svaku noć se po nekoliko hiljada ljudi okupili. Prenosili smo njegov govor. Jeste li vidjeli koliko je bio aplauz oko toga? Znači, pa onda sa takvim neistinama, gnusnim neistinama, sa etiketama da smo antidržavni, da ne pripadamo Crnoj Gori, da pripadamo jednoj religiji. Da rušite državu Crnu Goru. Jeste, rušimo mafijašku državu. I do kraja ćemo je rušiti.
mafijašku. Ja sam liberal. Ja sam se zalagao za Crnu Goru. Kada je otišlo ovo nije moja država. I neću se miriti s tim što ta moja država neće biti dom svih građana Crne Gore. Vašu poštenu ideju liberala je, rekao bih tako, je neko uzeo poslije. Pa je prepakovao. Nije uzeo. Mislim, ovo što je sad je kriminalna država. Niko nije uzeo to. Ideju? Ideja je danas, ja mislim da je svako je danas u Crnoj Gori, bez obzira na vjeru i nacionalnost, svjestan toga da se granice će se teško, bez kada je u pitanju Evropska unija, integracije mijenjati. Svako je danas u osnovi svjestan toga da je ovo kuća za sve i da smo svi mi liberali. Ali neko, mislim, samostalno, kada je u pitanju samostalna država, ali neko hoće da to bude slobodna, demokratska i prosperitetna država, a neko radi na sasvim drugi način. Ima neko ko, mi smo dosta tvrdi, dosta se junački ponaša. Treba stati i treba se tući sa onim kordonom. Neko ne nosi takvu petlju, neko ima neke svoje probleme, neko hoće da ima tu poslaničku apanaču. Mi smo spremni na sve. Troje čelnika opozicijnih struktura su išli u kancelariju Evropske komisije da traže, pa su Rakčević, ni trojica su bili. Bečić i Lekić, jeste. Kako ste vi to oduševili? Pa, znao sam što će da se desi. Znao sam da ta priča, ta alternativa se kuva već godinu i kusur dana. Siguran sam da tu ima dosta saglasja sa vijestima, da tu ima dosta saglasja sa nekim diplomatama. Prije svega, mislim, jasno u stvari i po njihovim izjavama, a i po nečemu drugom sa američkom ambasadom, o nekoj poželjnoj alternativi, jer smo mi dosta isključivi, potpuno autonomni, mi ćeramo po svom. Znači, nikoga živog ne slušamo. Ni s istoka, ni ne zapada, niđe nikoga ne sluša. A Ruse? Ne. To vam je isto rečeno da vas pomože Ruse. Svašta pričam. Znači, niti istok, niti zapad. Vjerujte, niđe nikoga. Mi hoćemo slobodu, hoćemo reviziju potpunu i hoćemo izgradnju sasvim drugačije Crne Gore. Oni su, vidjeli smo kakva je Evropska komisija, kakva je Evropska unija što se tiče Briselske Evropske unije, da vode neku politiku, interesnu politiku i da imaju dva aršima, jedan kad su u pitanju njihove države, drugo kada su u pitanju ove države kada u pitanju pristupanje. Tako da zajedno sa Krivokapićem, to je ta priča koja se pakuje, ali nešto im slabo ide. Obećali su da će, ako ne bude im se to realizovalo za 15 dana, da će se priključiti protestima. Prošlo je već i mjesec dana, oni se ne priključuju. Pozvaćemo ih na ovaj veliki miting tokom decembra u Podgorici, pa ćemo vidjeti. Možda da kad dođe u Nikšić. Pa, dobro su došli. Ako hoće i u Nikšić, mi uvijek ih pozivamo. Međutim, nešto slabo se odazivaju. Predstavno, napravimo jedan kratku pauzu reklamnu, a onda da kažem o čemu ćemo pričati. Pričat ćemo o toj opoziciji, takozvane B. Malo ćemo da popričamo o gospodinu Krivokapiću i vašim izjavama vezano za njega. Popričat ćemo i vezano za ove vaše skupove i emocije koje iskaljujete na tim skupovima. I pitat ću vas nešto što se desilo juče u studentskom, kada su u pitanju studenti u Podgorici. Slažete se? Koliko ima vremena? Ne brinite. Na pola smo emisije. Dakle, idemo sa kratkim EPP-om. Imaš srećnu porodicu i nedostaje ti samo još jedna stvar. Postani Mbox korisnik i uživaj u najbogatijoj ponudi TV kanala po najpovoljnijim cijenama. Najbržem i najpovoljnijem internetu. Najpovoljnijim razgovorima ka fiksnim mrežama uz neograničene minute ka 078 mreži.
minutima i SMS porukama u mobilnoj mreži. Izaberi najpovoljniji Box Trio 2 za samo 24,99 € mjesečno ili kombinaciju sa mobilnom u jednom paketu. Mbox. Rješenje u jednom paketu. Vaš svijet hrane, Spenza, Zelenika. Veliki izbor domaćih i internacionalnih delicija. Uvijek svježe meso i riba, najkvalitetniji suhomesnati proizvodi i ekskluzivni sirevi. Vaša domaća, novska Spenza. Insistiramo na kvalitetu. Učinite to i vi. Spenza, Zelenika. Ferroplet, više od 25 godina na tržištu Crne Gore, prepoznatljiv brend, sinonim za kvalitet i pouzdanost. Na jednom mjestu u ponudi vodomaterijal, keramika, sanitarije, centralno grijanje, proizvodi renomiranih svjetskih proizvođača. Ferroplet posjetite u Zelenici i moderno uređenom izložbeno-prodajnom salonu u Igalu. Na 1000 kvadrata daje mogućnost da se uvjerite u bogat asortiman proizvoda koji kvalitetom i izgledom zadovoljavaju svjetske standarde. Ferroplet. Više od 25 godina smo sa vama. Jedinstvena marketinška ponuda na vašoj televiziji. Iskoristite ponudu 1+1 koju vam nudi Novi TV. 1+1 je prilika da emitujete spot za samo 1,5 € i predstavite se starim i novim poslovnim partnerima u Crnoj Gori i regionu. 1+1 je prilika da platite 1, a reklamirate se čitava 2 mjeseca. Novi TV zna da cijeni vaše povjerenje. Pratite emisiju u Žiži, gost je profesor dr. Branko Radulović, potpredsjednik Skupštine Crne Gore, jedan od ključnih ljudi Demokratskog fronta, potpredsjednik Pokreta za promjene. Sve smo rekli i nastavljamo dalje. Profesore, ajmo da se vratimo na onaj plan B što ste rekli kada je u pitanju opozicija. Plan B, što kažete da se kuva ambasadama i tako dalje. Da li to žele vas da istisnu iz priče gde se vi borite i da ste vi kao, ajmo reći, loši momci, a da postoje neki dobri momci? Ja sam rekao da postoji veliko saglasje i da samo onaj koji je u potpunosti naivan to ne vidi. Mislim, izjavama pojedinih ambasadora, izjavama pojedinih medijskih tajkuna, izjavama pojedinih sinhronizanoj dijelu aktivnosti određenog dijela civilnog sektora, tih takozvanih analitičara, nevladinog sektora i političkih predstavnika koji se još i nisu pokazali na izbori. I sad imate situaciju i u vlasti se to baš navodno nešto dešava i sa Krivokapićem i nešto se tu dešava. I mi koji smo digli ljestvicu do kraja. Znači ne, mi nismo ono što gnusne neistine govore pojedini analitičari da smo mi suprotni pol DPS u nekom retrogradnom ili nekom drugom obliku. Jesmo mi suprotni pol kao alternativ. Znači kao programska alternativa i neko koji traži do kraja da se sprovede... Čak sam čuo od nekih opozicijnih stranaka da kažu radite za DPS. Pa jednostavno čovjek ostane nije pred takvim neistinama. U čemu? Radimo za DPS što smo uvijek nudili rješenja, što smo se uvijek borili, što smo bili tvrdi opozicionari, što nemamo nikakvih mrlja u svojoj karijeri, što smo jedni od najboljih, kaže veli, oni su okupili tu elitu ili sa univerzitete sa Oxforda. A što smo mi, koji smo li mi gubavci, koji smo u političkim partijama, a najreferentniji profesor univerziteta i stručnjaci svojih oblasti. Znači, mi smo u potpunosti suprotnost DPS. Mi smo suprotni pol, ali mi smo potpuna alternativa u svakom obliku. I ovako između on mora da dođe, da se pokaže, ili će raditi za DPS ili će doći ovako. Nema nikakvih drugih mogućnosti. Ili će doći da se organizuju slobodni izbori, ili će napraviti da omogućiti da opet DPS i režim imaju određene prednosti.
Tako da vrijeme iskušenja je pred njima. A još taj faktor vremena je vrlo važan. Zato što moraju se izbori održati poslije 4 godine. I to neumitno ide da to mora biti u jesen. Neko kaže danas, Đukanović, to su strašno spinovanje, strašne neistine. Oko toga, evo, sutra ćemo izbori. 1. decembra kaže dobijemo pozivnicu, 2. izbori. Ili kaže, veli, nepoverenje vlade. Jedna opozicijona koja ima tamo jednog ili dva poslanika, kaže, veli, aj hitno pa ćemo izglasati nepoverenje vlade. Što? Da izglasamo nepoverenje vlade? Pa onda da se stvori, da spakuje nova politička većina koja će izaći na izbori. Znači, DPS, manjine, bošnjačka, pozitivna koja kaže da će ovako i onako, dio Krivokapića, dio SDP-a, ne znam više ni koliko ih ima, i raspišu izbori. Opet sa 30%. I što smo napravili? Ne, hoćemo prelaznu vladu, hoćemo slobodne izbore i što prije da se deše slobodni izbori. Ali moraju biti slobodni izbori i što prije da se desi. A ne brzi izbori, a ne slobodni izbori. A ne što dalje izbori, a opet ne slobodni izbori. To su kombinacije koje su onda tragične. Što dalje izbori i neslobodni izbori, resursi Crne Gore propadaju. Jer svaki dan se nešto dešava novo na ekonomskom i socijalnom i svakakvom drugom planu. Znači, treba organizovati što prije izbore, koje će biti slobodni izbori. A to može napraviti samo prelazna vlada i niko više. Tako da vrijeme nije sa znakom pitanja ispred Demokratskog fronta i svih onih, nego pred njih. Sigurno, još nismo donijeli, ukoliko budu neslobodni izbori, nećemo izaći na izbor. Nastavit ćemo s protestima. Pa će biti protesti poslije izbora. Pa će biti još, a nećemo možda i ne dozvoliti izbor. Ja stalno kažem, nećemo dozvoliti te izbore. Napravit ćemo bunt još veći. Nema takvih izbora. Pa neka oni rešavaju stvari na ovaj ili na onaj način. Branko Radulović je rekao, kada se odluči o pozivu za NATO, Krivokapić će se pridružiti demonstrantima. Citiram vašu izjavu. On je to rekao. Na kolegijumu, da li će se pridružiti ili se neće pridružiti, ne znam. To je obećao nekoliko puta. Da li će se pridružiti taj blok B, oni su to rekli, koliko su puta to već rekli. Da li će ili neće, bit će veliki protesti u decembru, pa ćemo da vidimo. Evropska unija je jednog trenutka, sjećate se toga, izbacila kao, neko bi tako, balon. Priču da bi na čelo opozicije u borbi protiv režima mogao da dođe gospodin Krivokapić. Sjećate se te izjave? Sjećam, to su neke iza kuloara se oko ovog dijela tako da je nazovem opozicije B i ovoga ukupnoga i on dosta često pominje. Ne. Naš uslov je prelazna vlada koja će biti sastavljena od stručnjaka i eminentnih ljudi iz političkih partija sa približno nečim koja je težina u parlamentu i koja će funkcionisati na principu ko premijera i ko ministara po dubini do dolje. Tako da Krivokapić sa svoje 3-4 poslanika, ne znam, zamjenik ministra možda će biti ili ko ministar, on ili neko drugi. Pokušali su da vas Demokratski front, tako ću reći, koji mene posjeća na ono vrijeme Narodne stranke i Liberalnog saveza, pokušali su da vas razbiju unutar ubacujući da postoji razdor, da ste jedni na drugi ljuti, da su ovamo Srbi, da su tamo Crnogorci. Ja se nikad osjećao se dosta neprijatno dok smo bili u starom ekipi. Na ovom projektu sam radio, ja mislim, 2010. sam ga napravio, prvu platformu. Proveo sam cijelo jedno ljeto pišući ga uz podršku ovih ljudi koji su danas u predsjedništvu. I
funkcionisali smo izuzetno kvalitetno. Čovjek kojega smo ga doveli, mi smo ga doveli, bio je jedan od alternativa o kojom smo razgovarali. I doveli smo ga i funkcionisali smo i napisali smo program i uložili ogromne pare. Uložili smo velike pare u ovaj projekat, lične. Znači, zadužili smo se u bankama. To su velike pare koje smo... Ja sam donio svoje pare, zato što je ovo moj životni projekat. Svi ostali su donijeli svoje pare. Ja sam uzeo pare i od moje majke. Ja mislim da smo se mi iz pokreta jedno 300.000 kredita zadužili i vraćamo ga sad ko ovo. I ono što je bilo, to je bilo mimoilaženje i razlaz sa ova dva čovjeka. To su bili vaninstitucionalno djelovanje s jedne strane, centralizacija da se jedan čovjek pita i treća stvar je očito da je već počelo tada da se kuva ta opozicija B, alternativa B. Danas mi tako s radošću se sastajemo, pričamo, dogovaramo, prožimamo se da je to ljepota. Pa ko bi mogao izdržati ove izazove i sa protestima i sa slobodnim gradom i jurišanje na horde ovih kriminalnih organizacija terorističke koja se zove SAJ, da nismo tako složni. Zar može moja ćerka, moj sin, supruga, svi moji rođaci, svih familije naših prijatelja, mojih prijatelja su u drugom redu. Oni nisu neđe tamo pozvati. Moj sin Pero je na svim ovim novinama i portalima svijeta bio. On je u drugom redu kad udara onaj Nesolj, da oprosti ova kuća, kad udara Nebojšu i Andriju i ostale, Pepo je moj Petar, drugi je koji mu uzvraća udarac. Mislim, ja ne bi doveo moga sina da ja ne vjerujem svim mojim drugarima. Mi smo postali jedna strašna familija. To nije normalno kako smo se mi zbližili. Hiljade nas ljudi, ja zovem to da smo mi velika Suzevac koalicija i velika familija. Pa ne bi onako narod, gledali ste i u Herceg Novom na onoj tribini i svuđe onako jednostavno, jedan za drugoga se tukao da nismo. Tako da fenomenalno funkcioniše. Jest da su izazovi veliki, ali naredni smo svemu. Imate podršku, kaže gospođa Anđela, veliki pozdrav za profesora Radulovića, puno snage da ostvari slobodnu Crnu Goru u kojoj će svi građani imati ista prava. Kaže Anđela. A ja ću samo da se nadovežem na nju pa da kažem onaj dio da tu nisu uspjeli da podijele Srbi i Crnogorci, NATO protiv NATO-a, jer kod vas je jedan dio za NATO, jedan protiv NATO-a, odnosno i, ajmo tako reći, PZP je za varijantu NATO-a, ali se jedno i drugo slažete referendum, tako? Gledajte, priča oko NATO-a, programski da. Ali gledajte sad, kad bi se napravila prava cost-benefit analiza u nečemu što je bezbjednost, u nečemu što su integracije, u nečemu što su ekonomske, nema majčinog sina ko bi bio isključivo za NATO ili protiv NATO. To treba napraviti. Ja sam razgovarao, ovo sam i rekao, sa 300 poslanika iz ovih domova. Svi ljudi su različiti i različito razmišljaju. I to treba, onaj ko kaže da vojne i bezbedonosne integracije nisu značajne za Crnu Goru, dajte pojma, nema ili bježi jedno od najvažnijih pitanja po budućnosti Crne Gore. Znači, sve treba izanalizirati, sve treba napraviti. Sve treba napraviti jednu javnu debatu o svemu što je NATO, koje su njegove pozitivnosti, koje su njegove negativnosti. Ja sam vama pomenuo Afganistan. I jedan put kad sam rekao u Skupštini da se tamo vodi narodno-slobodilački rat i borba za oslobođenje. Pa bili su Rusi, pa su bili Amerikanci, pa su bili ovi, pa su bili oni. Što mislite vi da Amerika je do kraja nešto što
je Bogom dano. Zar ne postoji i Saudijska Arabija gdje su najveći genocidi, najveća ljudska prava dovedene u pitanju, a oni su saučesnici sa njim. Nafta je i energija je vrlo važna. Ali također s druge strane je i Rusija nije vrh demokratije. Niti je Kina vrh demokratije. Postoji alternativa nečemu što i Evropska unija treba da se razmisli kako će bezbedonosno. Evo sad Schengen ukidi. Islamski radikalizam već je, ja kad sam rekao, kada je bila govor oko NATO, ja sam bio dosta objektiv. I upozorio se, onda su mi rekli, jesi li ti za NATO ili nisam, ili si protiv NATO. Ja sam 50,01% za NATO. Ali to poslije dešavanja, kad bude da li ću biti ili da li ću ubačiti ovako ili ću ubačiti onako, ne znam. Ali islamski radikalizam je ušao i na Balkan, ušao je u Crnu Goru, ušao je u Bosnu i Hercegovinu, na Kosovo da ne zborim, u Makedoniju također. Da li vojna baza ili ne vojna baza? Što je to, plus ili minus? Da li je to će se odraziti u bezbedonosnom smislu, plus ili minus? Ima li oni koji su osnivači NATO ili oni koji su jednom od glavnih poluga NATO? Pa što se sad desilo ove tragični slučajevi sa Parizom? A prije toga ko je bio sve? Ili Madrid bio? Ili London bio? Jesu li sve gradovi bili ovi koji su? Ili ruski avion pao? Mislim, neko njih, dobro je put je rekao, neko njih finansira, ne znam ko ih finansira do kraja. Ali oni imaju naoružanje koje je vrlo konkurentni, koje je daleko sežno. Borba da izbači sad ISIL je krajnje negativna taktika. Ne možete vi da, to je napravljena pogrešna taktika i u Afganistanu, ne možete vi da iz ekstremistu maknete ako on nije prepoznatljiv ni u porodici, a neđe drugo sa raketom od nekoliko hiljada kilometara. Vi morate da idete unutra, jer ćete izazvati nevine žrtve, jer će onda biti radikalizam još i veći. Tako da su globalna kretanja vrlo izazovna. Ekonomski resursi, pogotovo što se tiče energetike, padaju. Bezbedonosno pitanje postaje broj 1. Ekonomska pitanja su vrlo delikatna. Da bi obučili jednog vojnika NATO-a, nekad kada je bilo mirnodopsko doba, već je, ja sam izračunao da treba 100.000 eura za jednog vojnika. Da ga vi bez aviona, bez tenkova, bez ičega. To su velike novci. Ali s druge strane, kad sam bio u Švedskoj, pitam, pošto su tamo postoje i dijelovi u nordijskim državama koje su za dio NATO koji su neutralni, odvajaju 2% za naoružanje. Ali znate li za bezbjedno? Ali znate li što su oni jedni od glavnih proizvođača najsavremenije sofisticirane opreme za NATO. Tako da njihov prihod za NATO, za vojnu opremu, se kreće neđen u bruto društvenom proizvodu oko 7-8%, tako da 2% nije ništa. A mi imamo li industriju koja bi išta mogla za NATO da, jer su visoki standardi. Vi ste zato da se o NATO ide na referendum. 100%, ali na referendum koji će prethoditi javna rasprava koja će im biti dokumentovana i na slobodnim izborima. Ja sam zato da se o NATO i glasa jednog dana... Će biti referendum ili će biti ovo da skupština? Ne može ovaj saziv, ali se pakuju stvari da se to desi u skupštini. To je toliko važno pitanje da on mora da ide na referendum. Nije to bez veze pitanje. U Švajcarskoj se mnoge stvari koje su marginalne ide na referendum, a ne ovako ključno pitanje. Posebno u vremenima ispred nas. Gospodin Zoran Ralević kaže veliki pozdrav gospodinu Raduloviću. Zapažanje da bi čovjek njegovog formata mogao više postigao na političkoj sceni da je imao više saradnika. I to svoje kolege iz proizvodnje. Dakle, da biste više uradili, da ste imali oko sebe ljudi iz proizvodnje. Podrška čovjeku koji bez
favorizovanja i jedne nacije čistog kosmopolitskog pogleda istrajava u svojoj borbi. Od pozdrav. Naš program 595 pokazuje da mi imamo po cijeloj vertikali dosta stručnjaka u svakoj oblasti. I profesora univerziteta, inženjera i svega, zato nismo omalili. Možda glasnogovornici, mi koji smo glasnogovornici naših velikih ekipa, više se uočavamo u odnosu na one koji su podobini. Tako da imamo inženjera, ekonomista i poljoprivrednika, imam svih oblasti. Na ovim skupovima se malo zamjeralo da nije bilo, ajmo reći, intelektualaca, studenta. Zašto? Imali smo velike podrške i od, da je nazovem, asocijacije univerzitetskih profesora, književnika, novinara, studenta, ali ima nešto kao ja kao profesor univerziteta što sam duboko razočaran. Što je razočarana, na primjer, moja ćerka, koja je fajterka kao ja, koja je na Beogradskom univerzitetu već odavno, Bogu. Zviždalu. Jeste. Pila suzavac i čudo i puno razočarano. Izgleda da se možda, s jedne strane, profesori, stidim se od takvih profesora. Znači, što u svom kabinetu jedno priča, čim se pojavi van kabineta drugo priča. Što obara studente na nečemu što je na prvoj godini se studija uči za takvu glupost. A te gluposti neće javno da kaže kada su u pitanju kap, željezara, ekonomija, razvoj i sveg ostalo. To s jedne strane. S druge strane, nosi sama porodica. Ako nije slobodna porodica, ako nisi naučio dijete da bude slobodno, tako da sam više očekivao od studenta Međutim, naš omladina, nažalost, više provodi dnevno u kafićima nego što provodi u bibliotekama. Bolonja je također negativno uticala, nije maštu razvila. Današnji univerzitet Crne Gore je zatočen univerzitet, tako da je to možda posljedica svega toga je i studenti su trebali u pravoj mjeri da budu prisutni, međutim prisutni su dosta. Na posljednjim dešavanjima više ima populacije studentske i omladine nego ima ovih srednjih i starih doba. Možda se nećete samo složiti, a možda i hoćete. Ono što se desilo juče u studentskom gradu, u studentskom domu u Crnoj Gori, u pretvaranju sportske hale i onoga kulturnog centra. Od 90. 80. godina, 89. godina ovamo, na svim skupovima, prvi put sam vidio na jednom od skupova gdje je bio premijer da su bile parole koje su bile malo kontra. A to je bilo baš gdje su studenti to začali. Dvoje su moji puleni, da i tako nazovem, dva magistranta, tako da imamo dosta dobru ekipu studentsku koja je i u DF-u i van DF-a. Tako da sam ponosit s njima ne samo što se tiče referenciji, nego svega toga. Nažalost, u pravu ste, u velikoj mjeri studenti trebaju da budu nosioci. Ja ću da... Ja sam u svojoj glavi zamislio kako ću živjeti do kraja. Borit ću se da dođe do promjene vlasti, da dođe do slobodnih izbora. Rekli ste li svojih unuka i potom... Jeste. I onda ću 2 ili 4 godine svoje znanje da primijenim do kraja i povući ću se. Znači imam nekoliko lokacija u Budvi, na Pločama, to je predivno mjesto, iako ide kabel, tudje. U Komanima imamo dobre vinograd, stavljeni otaci, u Staroj Varoši, to će biti, tamo ću ići. Zamislio sam da obnovim kola, pošto su mi stara, da putujem dok mognem po Evropi starim svojim drugarima
i tako ću okončati svoj život. I negdje ćemo navratiti da probamo te vaše kulinarske veštine. Samo da kažete što volite. Što god spremite, nismo izbjedljivi. I onda se nadam da će biti univerzitet izvor svjetlosti i slobode. Morat će to da bude. Da, rekli ste da je vaša čerka bila u Beogradu sa onim studentima, protestovala, duvala u pištaljke i tako dalje. Sjećam se uoči dolaska mitropolita na jedan od vaših protesta, jedan kad je došao, da je odlučno bilo kada su mu dali poruku da je neki njegov rođak Radović iz Kolašina mu uputio poruku. Moj džede je duvao sa beogradskim studentima u pištaljku, a ovdje ga nema. Onda se pojavio, pa je onda pokušaj bio da je to bilo pokušaj razbijanja fronta. Kako ste vi doživjeli taj dolazak mitropolita? Prvo, on i ja imamo jedan čudnovatiji odnos. Se uvažavamo, prizem nije malo, jedan i drugi. Ja sam, kad je moja ćerka imala 40 dana, sam je krstio. A to je prije 40 kusur godina. U mojoj se kući vazda obilježavao blagdan, sveti dan. Ja sam kršten u Ostroški manastir. Petar je kršten, kad je bio 1. maj, živjeli smo u Makedoniji i onda je 1. maj je bio neradni, tada se... I onda smo Petra doveli, imao je nekoliko mjeseci, slavom i milost, smo ga krstili u Gornjem manastiru. Tako da se ja vjerujući čovjek, ali ja svoju vjeru nosim u sebi i tako da mitropolit zna to. Ja idem, kad pođem u bilo koji grad, ja idem u Bogomolju. Bilo ona, ako nema pravoslavnu, idem u katoličku. Ja nema gdje ne idem. Tako da ja nosim tu vjeru u sebi, a u Crnoj Gori je ta vjera, vjerovanje malo populističko. Sjećam se doba kad si išao kod baba, pošto su mi džedovi, nisam ni zateka džedove, jer su tako su istorije tražila i sudbine, i onda nisu bile te crkve baš u komunističko doba. A u Makedoniji sam došao i predsjednik komunista Skoplja, Milenkov, Pero Milenkov, njegov otac, ja sam se čudio, je sa 3 popa zakopan. Dođe prevrat. Ja svaki badnju noć, badnju veče idem od preko Morače u Staru Varoš kod majke, kod Vasa i Ljubice, i ja velim, tati, idemo sad u crkvu Svetog Đorđa. Što ćeš tamo, nema niđe niko, ja pođem, nema niđe niko. Dođe prevrat. Opet mi kod Vasa i kod Ljubice idemo u crkvu Svetog Đorđa i onda tamo nisi mogao šibicu bačiti. Tako da neke stvari su čudnovate i onda mitropolit i ja to znam. Ja volim, ja želim. I moja misija je nekako, što se tiče vjere, je tome da je sve pravoslavne crkve se objedine u jednu. I mi pripadamo jednom. Ja za to često kažem da ja pripadam jednoj crkvi koja je iz toga perioda. I tu noć, kad je mitropolit došao, on je govorio u svom stilu, ali najmanje nešto govorio, nešto što je svojstveno nečemu što nije njegova pozicija. On je govorio o ljubavi, poštovanju drugih vjera, o slobodi i svemu ostalo. I ja sam bio zamoljen, a nismo znali, nije ni Andrija znao. Niko nije znao, jer Andrija je moj student. I kad mi Andrija reče, tako je profo, bilo, nema šansi da ja to ne vjerujem. Da niko nije znao. Niko nije znao. I on je došao. I onda sam ja kao, da rećem da sam Crnogorac, ja nosim u sebi ono što je moje i to ne iznosim ni što se tiče ni nacionalnosti, niti ništa. Ja sam čovjek koji volim multietničku Crnu Goru, ali normalno da sam ja
iz Komana, da mi je Vaso i Ljubica bili ovo, da mi je prađed sa Čevaji, pripadam određenim. To je ponos. I onda su mi rekli, ajde ti ćeš profo, sutra veče da govoriš i tada je govori i Kalač. Ja sam rekao i zahvalio se mitropolitu što je došao. I onda sam istakao te njegove osobine, pozvao sam i druge poglavare drugih vjera da dođu također na onu binu. Normalno, neki su došli, neki nisu došli, ali najljepša stvar da su sve zastave. I one koje nose, koji predstavlja Crnu Goru i one koje predstavlja Crnu Goru iz drugog perioda i Bošnjačka i Albanska su bili u čvor zavezani. I to je velika stvar i niko nije htio da ih odveže. Evo sad u pitanju zastava stiže iz Bude gdje vi živite. Obzirom da gospodin Radović puno putuje, da li je igdje u svijetu vidio da se za smjenu državne vlasti ide protestom sa zastavom druge države? Prije svega, sa zastavom druge države, ako je neko nacionalna manjina ili pripada nečemu, a ta zastava je zastava koja spada multietničku Crnu Goru, ja uvažavam takvu zastavu. Ta zastava nije okupatorska zastava. Ta zastava ne negira drugu zastavu. Mislim, u čemu je problem? Ja to ne vidim. Ali ja se borim nečemu da to bude nešto što će i himnu i zastavu i sve ono što je obilježje Crne Gore. Svi držati ruku ovdje, svi pjevati, svi plakati. Na utakmici sa ponosom se boriti za to. Ja sam za to rodoljublje koje će biti sa širokim konsenzusom, koje ćemo ga svi prihvatiti, koje će biti dio naše i sadašnjosti i naše prošlosti. Da sve to utkamo u nečemu što je jedan najčvršći čvor na svijetu. A ja da negiram nešto... A tamo su bile sve zastave? Tamo su bile sve zastave i tako niko nije bio... Znate kako neko kome nešto smeta to vidi, drugo ne vidi. Znate li koji je bio poslednji eksces? Su mi rekli. Bio je eksces od jednog Srbina koji je jednog čovjeka koji je dolazio stalno sa Šešeljevim obelježjima i ja sam ga zaustavio kad su sad bili raskinuo mu je ta obelježja. To je bio posljednji, jedan jedini eksces. Drugoga nije bilo. Znači, čovjek, jedan, ja toga ne poznajem, niti smo ga mi poznali. Onda smo prepostavili možda da je ubačen, jer je stalno išao u prvi i onda ga kadrira televizija, navodna televizija, javni servis, navodni, kadrira i onda ga oni koji promovišu moju nacionalnost, mnogo više. A naplaćuje to debelo, tu svoju nacionalnost. Naplaćuju ističući ja Crnogorac, ja Crnogorac, ja Crnogorac. Ja sam Crnogorac, pa što ako sam Crnogorac? Sirotinja sam, bre, živim u Crnoj Gori, bre, zatočenoj, siromašnoj, nikakvoj. I treba se stidim kao Crnogora što mi je Crna Gora takva. Kad pođem u svijetu, ja nikada ne kritikujem mnogo Crnu Goru. Zato što je ovo Crna Gora moja, ako je kritikuje, će reći mi, bre, što si nesrećniče, što nešto ne napraviš za tu Crnu Goru. Tako da to zastava, ne zastava, sve su to crnogorske zastave koje pripadaju ili crnogorskoj istoriji ili crnogorskoj sadašnjosti kroz nacionalne manjine. Čini mi se da je gospodin Pajović iz pozicije Crne Gore pitao premijera, ne na ovom satu, nego mislim na prethodnom, zašto Crnogorci ne vole svoju državu? Otprilike parafrazira se. Zašto većina Crnogoraca ne voli? Ja svoju državu nemam bez u državu. Borio sam se za nju, vratio sam se u nju. Ali ja je volim, ali sam strašno tužan i nesrećan zbog ovakve Crne Gore, u kojoj se odlazi, a ne vraća ili ne ostaje. U kojoj je najniži nivo kupovne moći danas i na Balkanu, posebno u Evropi, koja nije slobodna, gdje moje potomstvo i potomstvo 95% građana Crne Gore, ukoliko ostane, će biti robovi ove mafije i ovih mafijaša, u kojoj nemamo ništa konkurentno.
nemamo konkurentnu ni vodu, a nešto drugo. U kojoj smo je zatočili, upropastili resurse, ogadili i pokušajem jednostavno da je napravi normalno. Tako da njegova izjava možda je u nekom drugom kontekstu. Možda u Žuči, što je ovakva Crna Gora. Ali ja vjerujem i ubijeđen sam da svi građani Crne Gore su svjesni da je ovo njihova država, da u ovoj državi nema većinskog, dominantno većinskog naroda, da je postoje Srbi, da postoje Crnogorci, da postoje pa svi, ili prije svega Romi i svi ostali. I da to jednostavno nosim u sebi. Da jednostavno bio ja na Cambridgeu prije 30 kusur godina. Vidim ga Indus. Vidim ga da nije. Ja ga pitam, ti nisi Englez, odakle si? A on meni kaže, skoči čovjek. Isto docent bi. Koje ti je pravo da me pitaš koje mi je nacionalnost i odakle si? I to mi je nauk za cijel život. Pojma nemam kako se izražavaju moji prijatelji Pokret za promjene, da li postoje 50% Srba ili Crnogoraca. Sramota me da nekoga pita. Ili ima Bošnjaka ili ima Hrvata. Sramota me da to nekoga pita. To bi mi najveća sramota bila. U Staru Varoš sam tako naučio. Pojma nemam. Samo znam da je ko je musliman, a ko je pravoslavne vjere, zato što hrišćanin, zato što znam to po baklavama i po jajima. Po tome, zato što smo vazda kroz... Bio jedan Dževdet. Moja kuća je ovako u Staru Varoš. Ovođen je musliman, ovođe ulici. I Dževdet nikad nije htio, ovođe su vazda bili prozor. Nikad nije htio da zatvori prozor, a čak je i prozor, pošto nije jedna veća kuća sa potkrovljem, otvorio, jer smo htjeli jednu sobu da metnemo prozor na potkrovlje, a nismo htjeli na stranu. I Dževdet došao s majstorom i razbio tu stranu i mi gledamo njihovo dvorište. Ali kroz avliju, vazda su baklave dolazile kada su bili njihovi sveti dan, a vazda su jaja išlo kada su bili naši sveti dan. Kada je njihovo grožđe prije zrijevalo od našeg i Šipkovi, nego naši, vazda je iša, odavde je išla pjat s ove strane ili s ove strane. Po tome sam jedino zna koje vjere. A ovo, da li je neko pripada ovome ili onome što se tiče ove strane, pojma nema. Tako da te ljude koji pričaju koje si vjere ili koje si... To je bolesnik. Htio da vas pitam vezano za ova dešavanja u Podgorici. Da li mislite za ove ljude pod maskama? Čiji su to ljudi bili? Rekao sam... Pod maskama, pod ovim fantastom. Rekao sam u Podgorici da ću se boriti do kraja da svi oni, njihova imena i prezimena, dođu na spisak i rekao sam na mitingu ovome da će u istoriji oni biti pod nazivom Fukare i imena i prezimena. To što su oni radili, moje pute, vidio sam da su i drugi prošli dosta tim pute. Znači ovako, prvu noć ima jedna slika gdje ovako kažem juriš, gdje smo jurnuli, prvi onaj gdje je bila ulica Slobode, gdje su nas zaustavili, bačili suzac. Drugi, kad je bio glavni protest, znači oni su bili svuđe ubačeni. Svuđe. Znači kriminalne organizacije i sajovci. Ono što su nam uradili, kada smo bili, ja mrzim kad sam opkoljen. Ja volim, bar da imam zid, od pozadnje da imam... Leđa sigurno. Sigurno. A onda ovamo ću da juričam. A tamo smo bili opkoljeni sa svake strane poslanici i onda su oni bili pod maskama. Oni su, sav scenario je bio. Ono što smo Golgotu prošli, kada je pala ona ograda, kada su počeli šok bombe i suzaci, pa onda ja sam među posljednjim iskočio iz onoga prostora koji je bio mnogo manji od ovoga studija ovdje, pa sam pao prvi put
je na sred bulevara, pošto mi je bio sin blizu tu i brat mi je došao iz inostranstva, ali onda potrefi šok bomba brata i onda je on bio u lošoj situaciji i onda sam moj sin da spase brata, da ne uskoči u ribnicu, jer su ljudi skakali odozgo u ribnicu, to je katastrofa bila. Onda sam ja počeo da padam onamo kod onoga spomenika i onda su me ljudi, to je bilo na stotine šok bombi i suzavaca bačeno u onaj park. Onda smo prošli smo Jeste vi bili teroristi ili znate da su šok bombu upotrebljali isključivo u antiterorističkom djelovanju? Slušaj, moja ćerka tek za koncentraciju kad mi je rekla što može da djeluje i kako može da djeluje. Ja. To je strašno što su oni uradili. I sad slušajte što su sve ti teroristi po tom saju, kako se oni nazovu, što su tu noć, sad ću da vam prvi put kažem neka dešava. Znači, svi smo padali dolje. Mlađi oni koji su, svi smo iz ustaja, ništa nismo vidjeli. Svi smo me prepoznali i ruka ruci su me nosili kroz park. Kad smo prolazili, moj sin i moj brat, kroz 2 dana, veli, moj brat veli, nisam zna da to je onaj mali park, ja ne znam da li ima 2 rola zemlje. Ne vjerujem da ima 3000 kvadrata. Ne vjerujem da ima. Veli, veli, park veći od Hyde Park. I dođemo mi na mošt braće Zlatičana, tu nisto šok bombe bače. Prođemo kroz onaj park što je napravljen od ove donacije ovih koji su kupuju... Što rade Kumbor. Kupuju po Crnoj Gori. Sad su i oni glavni investitori. I slušajte se do. I ja već padam i prepoznajem glas moga šofera. Znači on me diže. Hammer, specijalna kola. Znači, na mene idu. On me vraća od on udara jednoga čovjeka starog. Zato ja ne znam koliko je žrtava bilo. Jer imam poslije nekih dokaza da su ucenjivani ti ljudi. Metci, mi preskačemo ulicu, kako se zove, uskačemo u Karađorđepa. Metci fijuču oko nas. I dešavanje nekako dođemo do naših prostorija. Okupljamo se, zatvore Andriju i okupljamo se mi, našino 5-6, 10 i idemo, zaustavljuju se Sajevci iz onih jako. Majku i oca su mi psovali. Ti huligani. Znači, oni su čuda radili tu noć. I onda smo doznali koja su imena. To su kriminalci sa velikim dosejem koji su švercovali i oružje i drogu, jer odakle su im sve moguće vile koje posjeduju. To su jedni od glavnih poluga ovoga režima na koji pokušavaju da nas preplaše. Ta teroristička organizacija sad, kad je bio mirni skup, jer je to bio i skup, protestni skup sa svijećama, sa bakljama i sa lampionima. Opkoljeni su. 30 njih snimio je moj saradnik jedan, pošto prolaze pokraj pokreta za promjene naše zgrade, oni dolaze sa Zlatice. 30 ovih bornih njihovih kola su prošli tu noć. Svi su sakriveni bili ponovo u Hilton, onaj dolje podrum i ostalo. To su krvoloče, ali kad izmakneš masku, to su najveće kukavice što postoje. Vrlo kratko ću zamoliti, ali vrlo kratko. Samo prokomentarišete onaj dio vaše kolege iz Liberalnog saveza, koji zajedno ste krenuli u priču Liberalnog saveza, Martinović. To je strašno. Nije samo bio Martinović, nego su bili mnogi. Ja sam rekao, na posljednjem skupu sam i za Mija, i za Nikolu, i za Duleta, kojega... Duško je prošao, ali Duško je mlađi od Mija, od Martinovića. Pa je lakše podnio cokule i pendreke i udar. Duško Knežević, koji je šofer Milanov. Znači, to jutro, kako su ga ubili, prebili, kako su ga bačili preko ograde.
preko ograde, kad sam ja skakao i kad sam vikao, kad sam čudo, ali što nas 20, 30 koji smo bili ne možemo protiv te horde. Stiže li da osvajate Skupštinu? Čega? Skupštinu. Kako je sad? Da osvajate Skupštinu. To vam je zamjerila vlast. Je li ovo vaše radno mjesto? Da. Jer sad ja vama da zabranim da vi dođete ovdje na radno mjesto. To su takve gluposti. Takve laži, jer nije ta Skupština Ranka Krivokapića. Ranko Krivokapić je spiker u svijetu, je to poznat. Od 81. Mi smo bogovi, mi smo predstavnici naroda. I sa mene stoji 3-4 hiljade građana. Ja sam institucija kao poslanik, ne kao Branko Radulović, kao poslanik i moje radno mjesto u Skupštini. Ako ću ja u 1 po ponoći, ako ću uzoru, ko smije mene da zabrani? Niko, ja ne ulazim u privatni posjed. Mi smo htjeli da uđemo tamo i da ostanemo tamo. I da se ljudi raziđu. I da štrajkujemo. I da budemo tu. Jer smo digli ljestvicu. I da stvorimo tu da pokušamo neki konsenzus. Ali da ste ušli, ko zna koga bi našli samo? Znate li koga bi našli? Vidio sam to jer stojali smo onih dugih za mene sat vremena u onom toru, kad smo bili sve. Znate li ko je sve bio unutra? Bili su gore na spratu, sajovci. Bili su policajci naoružani do zuba. Na univerzitetima i u Skupštini. Zato su to mjesta slobode. Ne smije policajac da uđe. Znači, to su 2 mjesta gdje ne smije nikad policajac da uđe. To je pretvorena, ta Skupština je pretvorena u kasarnu kriminalaca. Ja se stidim kao potpredsjednik Skupštine, imam jedan otpor strašni prema toj Skupštini. A drugu stvar zvao sam, tu noć smo zvali Andrej i ja, Ranka Krivokapića, da dođe i da uđemo na ovaj. Ne zbog Ranka Krivokapića kao predsjednik, nego da naredi svom jedinom ministru komu je ostala u toj takozvanoj po njemu tehničkoj vladi, da mu naredi da mi uđemo i da zaustavimo krvoproliće. Međutim, Ranko Krivokapić nam je ponudio da nas uzme obraz, da uđemo na sporedna vrata. Nismo htjeli mi da uđemo na sporedna vrata, tako da se to tako desilo tu noć što se tiče Skupštine i osvajanja Skupštine. Vrlo kratko. Kako tumačite ovo skidanje imuniteta poslanicima? Kako to je pokušaj zastrašivanja? Ja sam prvi, ne znam koji 3. ili 4. moj govor u onih 20 dana pocijepa i vratio narodu svoju legitimaciju formalno i faktički, tako da mi svi koji smo iz Demokratskog fronta jednostavno mi se ne pozivamo na legitimitet. Evo sad je krenula je proces protiv Nebojše jutra. Ja velim Nebojše jutros rekao jedini ja, a iako sam mu prvi još me rekao neće me metak. Tako da ja očekujem i svi ostali. To ne uopšte prezirujemo to, kakvi je imunitet. 3 minuta za autoput. To je velika priča. Strašno sam nesrećan bio kad sam dolazio ovdje, kad sam vidio da naša glavna transverzala nema ni trotoar od Budve do ovdje. Razgovarao sam, kako se zove, sa Hrvatima i Albancima da napravimo brzu autocestu. Oni su to prihvatili. To je, ja mislim, suludo. Samo 1 milijarda, s 1 milijardom možete napraviti 800 km brzih autocesta, sa 3 ili 4 trake. Možete ostaviti pare u Crnu Goru, znači investicija po dubini, možete sve. Očito da M je ludilo, M su neki privatni interesi u pitanju sa Kinezima. Kinezi nemaju ni velikog iskustva što se toga tiče. Pogledati samo opremu kada je tamo. To će biti samo jedna dionica koja neće biti samodrživa, neće razviti Crnu Goru ništa, niti direktno, niti indirektno, niti srednjoročno, niti ništa. Potreban je autoput, ali autoput koji će doći kao posljedica produktivne Crne Gore i fonda Evropske unije, kao što je cijela Evropa i istočna Njemačka i Češka i Poljska, koji su crpili po 70-80% evropskih fondova. Kad je trebalo, nismo to napravili. Sada to radimo kad ne možemo. To je potpuno jedno ludilo. Normalno treba se povezati
sa Srbijom prije svega i zbog turizma, ne samo zbog emotivnih bratskih odnosa, nego i zbog nečega što je gravitira i što je najveća frekvencija. Treba umrežiti multiplikacione efekte, treba vidjeti što nosi željeznica, što nosi avioni, što je neophodno Crnoj Gori. Znači, dio puta koji je ovoliki, napravite ovoliko i ništa ga ne povežete s tim. Sad hoćete mi kazati, može li to i sve pare ne ostati u Crnu Goru i zadužiti Crnu Goru da javni dug iznosi 100%. Može li to bez ludi čovjek napraviti? Hoćete li mi reći? I ja bi sad volio da me sad vozi helikopter povede do Budve. Ali to bi koristio jedan put godišnje, jer neću dolaziti često u vašu emisiju, a i nemam para za to. Onda bi rekli, fino ti je ovo što si napravio, ali ti nisi malo normalan. Tako je ovo s autoputom. Pitanje koje ste ovdje rekli, čini mi se baš u Herceg-Novom. Obećali ste ćete vratiti šok bombe i suzavac. Jesam, ali ne znam kako će završiti taj čovjek. Ja više ne znam. Stvarno sad više ne znam. Ja sam u jednoj emisiji rekao da on može završiti kao Čaušesku. Ako ovako nastavi. To ne bih volio. Međutim, on, skrijući se, on je očito svjestan da njegova gubitak političke moći je i gubitak i velikog imetka i krivična odgovornost i svega toga. I zato on ide na svilinište, po meni. Međutim, i borba za slobodu je mnogo jača od nečega što znači privatni interes. Ja sam idem i kroz Staru Varoš i ovdje i svuđe. I šansi nema što bi mu se ja ustuknuo. Imam veliki otpor prema tome čovjeku i rekao se da put u Skupštine koga vidim, ja ću mu bačiti tu bombu. Šok bombu. Zato što bačanje šok bombe na svoje ljude, na svoga komšiju, na svoga kuma, na svoga rođaka, na svoga prijatelja, na svoje građane, sa onom koncentracijom i golgotom i šokovima, to je stvarno su to šokovi. Pretrpjeti, treba malo osjetiti onaj koji to uradi. I ja ću mu to i servirati. Neka to malo osjeti da vidi što je radio svojim ljudima. Tako da on to zasluži. Kako tumačite samo podatak, evo kratko minut, da su samo 2 Sajevca otkrivena od 30 i nešto? Pa to je kriminalna organizacija, kako drugačije. Znači, na čelu te kriminalne organizacije je kriminalac, vrh ta piramida i da kad izvuče... Gde je tu ministar policije? Koji ministar, jadni policije? Zar vi vjerujete da postoji ministar policije? Sam ga neki dan... Aman, to on stolo je kao tako. Zna se ko su glavni ljudi. Svi su oni sivi. Od Brana Mićunovića koji je zadužen za određeni dio, za određene grupacije, do onih što su u tom takozvanom terorističkoj organizaciji. Koordinira ih jedan jedini čovjek. Milo Đukanović, koji ima svoje Duška Markovića i ostali Veljović i ostali stvari. Kakvi ministar policije? On se ne pita bolje no vi i ja o policiji. Ništa se ne pita. 28. najavljen veliki skup u Nikšiću. Jeste, evo sad sam razgovarao sa Mićom. On će da prijavi veliku sportsku dvoranu. Ukoliko nam ne odobre sportsku dvoranu, znači koja ima 3-4 hiljade ljudi, onda će biti neki od trgova nikšićki, a onda ide protestna šetnja, pa mi ćemo vidjeti kako će to... Koliko očekujete ljudi? Mi možemo da dignemo koliko ćemo. I sad samo kratko, ali vrlo kratko. Negde ste spominjali cifru 300-400 hiljada ljudi. Tako bilo nešto? Ja sam rekao po rumunskom scenariju. Ako završi Milo Đukanović po rumunskom scenariju, 300-400 hiljada ljudi po Crnoj Gori nezadovoljni, ne možeš da kontrolišeš, nego svako može biti eksplozivan i emotivan više i po kratkom postupku. Ja sam o tome pričao. Ali normalno, pojedini režimski mediji sasječu, naprave i spakuju to. Imamo dovoljno ljudi da to budu uvijek impozantni skupovi. Ovaj u Podgorici je bio, ja sam to preko Google-a, neka svaki gledalac
preko Google-a pogleda kolika je ta maršruta, ona je preko trotoara 1520 metara. Mi smo bili sredinom ulice, to je 1000 i blizu 700 metara. Na svaki metar su bili 2 ili 3 čovjeka. Mi smo računali po jednog čovjeka. To je puta 2 ili 3. Bila je po Ćoškova nekoliko redova. Ispred Skupštine je bilo 5-6 redova, pa ćete vidjeti da je ovdje na ovom poslednjem našem skupu bilo oko 5000 ljudi. A policija kaže 1500, pojedini mediji kažu 300, 500. To je, nažalost, manipulacija. Mnogo ste emotivan čovjek. Pa, emocija vas nosi. Vjerujem ono što imam nešto. Sve što sam rekao je istina, a sve što znam ne rečem. Da ne bi kod nekoga izazvao možda negativnu reakciju, strah ili nešto drugo. Gospodine Raduloviću, hvala vam puno što ste odvojili vrijeme i došli u emisiju, vjerovali ili ne, ali evo, skoro 2 sata. Pa dobro, brzo je prošlo i dobri ste kao sagovornik i domaćin. Pozdravljam puno i puno želim sreće u životu svima koji vas gledaju. Ja vam se zahvaljujem, zaista bilo mi je zadovoljstvo. Ja sam zaista insistirao da vi dođete da budete gost, zato što čujem šta narod priča o vama i čuo sam i šta vaši studenti govore. Još jedan put se iskreno zahvaljujem. Obećavam da ću doći da probam te kulinarske, ali da vidim kako vam je vino i rakija. To će isto da... Prošla bi još jedna emisija oko vina. A to ćemo drugom priliku. Rezanje loza, od sađenja rezanje loza pa do predikatnog vina je dugi put. Hvala puno. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, naš i vaš gost bio je gospodin profesor dr. Branko Radulović, potpredsjednik u Skupštini Crne Gore, poslanik, potpredsjednik u Pokretu za promjene, jedan od glavnih ljudi u Demokratskom frontu. Ostanite uz kanal Novi TV i vidimo se što se emisije u Žiži tiče naredne srede u 20:05. Prijatno.